Preverite telefone, Cerar vam prisluškuje. Мы против любых войн, в том числе и войны в Украине. Мы считаем, что надо договариваться. Нужен мир и свобода. России свобода, а Киеву мир. Vse dobro ti želim, Goran. Hvala tebi. Hvala Za tole bi prosil. Ja, izvoli. Tukaj imam še eno pomnik, za kakšne stave izvoli. Imate kakšno počasno? V sodju je čist malo problemov, kot vidite. Jaz bi rad še enkrat poudaril, tako kot je rekel enkrat Tito. Situacija je veoma složena, mislim. Ko poslušam vaše razprave v parlamentu, bi včasih najraje vzela macolo in udarila po televiziji.